ایجار مبستا سروکومار ترکیه گلو گوهرتنا دستوریه سرراست کرنا هنک ماده دستوریه یان نویساندنا دستوره که نویه جبوی وی ولاتی جبو ام برسوا وی پرسه بزانبن از بچم جم پروفسور دکتر فاضل حسنو اردم پروفسور دستورا بنگهینه ج آمده نها لگل من ادم باش دکتر از اکثر هما جوی پرسه دست بی بکم سروکومار ترکیه بحثا دستور که نو کریه یعنی بکیمانی موسا جه فهم کر لدوی مهپه جی رازی به شریک دستلاته دمکی ده کو بدهان سیاست مدار روزنامه‌وان و خوندکار جبر آزادی را در برین تنه و جبر خوریک خستنه تینه گرتن ناهیلن پارتیین سیاسی ترکیه با آوائه که آزاد بین دا مزراندن و چاوا بکاربن دستوره که دموکراتیک و آزادی خواز آماده بکن معقوله؟ بله دنگ dün Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapmış Komar olduğu Tayyip açıklama Erdoğan ev daxuyani kudan tiştek bu nede hata çavre kirin براستی tişteki sürpriz bu de zelal kirina xwe de hinek xalan bala me kişandin ya yekemîn sorunların kaynağında yani pirsgirêk de bingehên xwe de ev pirsgirêkên ku li vê welatî hene 1906 ev derbeyên ku hatiye kirin ji destûra bingehîna wan weke sedem da nîşan dat yani piştî destûra bingehîna sala heştê û duyan tevî wan guhertinên ku hatine kirin lê ev roha derbeciyan hêjî di destûrê de heye ya sêmin ji bo ku van paşmayan van şopan rakin û nehêlin divê bêne guhertin lê partiya muxalifeta opozisyoniya sereke CHP dibêje ku rê li ber vê yekê digire herî davî jî eger li gel MHP rêk bikevin dikarin destûreke bingehîna nû çê bikin niha ev konjektûra siyasî ya pêkhatiya siyasî ku li Tirkiye heye bi rêz serokkomar ev gotina ku gotiye ev baweriya xwe yanî ciddiyeta wê gotina wî em nabînin ji ber ku wekî beqasî em dibînin ku pêkhatiya civakî û siyasî gelekî givaş li ser wan hene yên nakokî zêde bûne pêkhateyên sivîl hemû neçarmane ku bêdeng bibin yani givaşên siyasî zêde ne yani împaratoriyekî kurokî heye li vê Tirkiye ku em li vir jiyan dikin di qonaxekê wiha de yani eger em weke we jî got ev partiyên siyasî ku hewla girtina wê te em jî li ser wê zêde bikin di vê qonaxê de destûreke bingehîna nû ku tê iddia kirin vê bênivîsandin vê bê amadekirin îradeyê wisa wê heye ya ne hinekî zehmeta em bi semîmîbûn û piştrast-bûna vê daxwaziyê bawer bikin çima tevî wana hemiyan niha careke din helwestekî wiha tê nîşandan bi rêz Erdogan çima ev nîşan daye ez ê hin sedeman ji bo wê bînim a yekemîn ev e ku niha amadekarî ji bo reformên hiqûqî hene yani bi destpêka we de ji bo ku bînin rojavê yek ji sedemên vê ev in ku li Emerîka û li Ewropa bi giştî dixwazin peyamekê bidin rojava li ser vê mesajê re jî dixwazin sermayeguzariya derekî ji bo Tirkiye bînin a duyemîn di nava AK Partiyê de her çiqas em rejevê nezanin jî lê hin kes hene ku piştevaniya demokrasî û azadiyê ne û hin kes hene ku ji vê helwestên desthilatên nerazî ne ji bona ku helwesta wan nehêlin û helwesta wan bitebirînin dixwazin vê tiştê bînin rojevê a dawiyê jî ez bêjim ku dibêje eger em li gel MHP li hev bikin yani ev gotin aniye yani dixwaze peywendiyên xwe îtifaqa xwe li gel MHP ku ziyan daye wan dixwaze li ser bingehekî rewa pêş de bibe û berdewam bike yani em dikarin encamekî wiha jê derxînin yani niha بله برز اردم وجی بحث کر بری جی گلک هولدان جبوی سر راست کرنا دستوری هاتن کرن کمیسیون
هاتن آوا کرن گوتوبیش چه بون لی تو انجام جه در نکتن تنه هنک سرراست کرن ده چند ماده یان ده چه بو دروشا نهایا ترکیه ده مثلا کو هر تجد بگوتن و رضامندی دو پارتیین دستلادار ده به گوتوبیجین لسر دستوری و چو قاسی تندرست بن گلو بحثا همون نونرین جواکه تکرن لیدوی روشه ده او شرط هنه تمام نونرین جواکه جبوی دستوره که بنگهین لحف کوم ببن بکیجن یک نرینه Yani şöyle zaten نها hani براستی جی رکفتنا AKP و MHP برجه هجماری اگرم بحث بکن yapmaya imkan veriyor. نکار لگوری هجمار خوا گوهرتن اند دستورا بنگهینان نو دا بکن جبو کو گوهرتن اگ دستوری دا بکرن یان دستوری که نو بکرن چه کرن ده هر آوایده پیوستی آوان به پشتوانی دستگاه پارتین اپوزیسیون سیاسی هیا یعنی ام جوه دا خویانی تشتک من ندید که او پارتی و تبوی و پیواجوی بینه کرن یا نامه تشتک جیبه ندید اگر تنه لگل MHP لسر بنگه ها بی که لحف بکن ویکاری بکن چه برسه و چه هیویک بین نامینه یعنی بری نها جیوه که من گود او دخوازن وکی نیو بین کارک و مجال دستورانو بینن روژه که لحف بکن دمام روف دمام بری خوددن دستورا نها دکتر مثلا دستورا نها جی آزادی و مافین کود دستورا نها ده هنه آزادی و مافین کود دستورا نها ده هنش خونای نجی بجی کرن پرانیاوان گلو آرمانجا وی گوتو بیجی وکتا گوت مجول کرنای کتیا اوروپا و امریکای یان جی دخوازن دام و دزگه و مافان جی مثلا اف دستلات لگورا خود دیزاین بکه Ya ben bunun gerçekten نها olarak از ویا براستی جبو کو سمیمی به و پرسکری که ترکیه چاره سر بکه و لحف کرنه که جواکی باوی که دستوره که دموکرات و آزادی خواست بینه روژوی از نباورم به دست بینه یعنی ده ایفاده ده جیده بشه اگر لگل MHP هم لحف بکن هنون لگل MHP دستلات دانه او دستوره بنگهین یا که هیا هر بریاره که هونه ور بگرن هر یاسایی کنه بگرن دستور ری لبر و نگره یعنی اف دستور کنه ها هیت دستلات و بهزده که یعنی هون چما جوه نرازینه اگر هون جبوه که نرازینه و براستی جی آزادی و پرانی بنگه بگرن و دمه دوه همو پارتین سیاسی همو پیکات این جواکا سویل تیده بشتر بند جبو که هون نیته که باش نشان بدن دوه هون پنگاوه که با ویژن که گارانتی بده یعنی دوه اتمسفره که سیاسی بین روژه که همون مروف بکاره نفسه که بکشیند یعنی به باوری من یک جا آمان جوان اوه که مساجه که بدن روژه وان هنه که بخواه مجول بکن سرمایه گذاری درکی با ترکیه واکشیننو لسر آسته ناو پارتیا خوش هنک نرازی بونین که هنه وان بدنگ بکن یعنی احتمال هری داویه جی اگر بخوازن پیمانی خواه لگل MHP تیک بدون و بچن لگل پارتیه کردن نه پیمانی بله دکتر دبت گلو اک پارتی بخواز سیستماش صدی پینجی یا دنگدانه جی بگوهره ده سیستما سروکاتیه دش برکو گلکی زحمتیه دکشیند مثلا سیستما صدی پینجی ده پاکیتا رفورمان آکونها اک پارتی دخوازه پیشکش بکه دبکو وی گوهرتنه جی لخوا بگرش بر وکه مگود براستی اف ریجه اک پارتی گلکی دخزوره evet. Yani bu açıklamanın نه جبو و داخوانی دبکو یا هری راست صدم های سرکی اما با او تشتاکو تا آماجه بکری دکاره تشتاکی بسا بکه که اپوزیسیون جی هنک گوهرتنین که دخوازه دنوا پاکجه که ده پیشکش بکه لیل گلوه که جی یا هری زده که یا که او دخوازه درباری هل بجارتن سر و کوماریه ده هنک حکم و بریارا جیله بدانه لگر یکم ده یعنی او بر بجیرین که هنه که دنگین هری زیده بینه او ببه سر و کومار ifade ki bu sojide karın tedadının
و اما جسرکیش دکاره اف به muhalefetin de یعنی desteğini alabilmesi için جبوی کو بکار بندستک اپوزیسیون به دست بینن اف جی هنه گوهرتن کو اف دخوازن دنو پاکیج که ده پیشکش بکنو به وی که جی تشتا کو هری راست دخوازه گوهرتن تیده بگه به ریا رفراندوم دکتور دخوازه هون به دست دزانن بینه بله muhalefetin evet لی مخالفت اپوزیسیون هون از دزانن نباورم که مثلا قبول سالا بکه 2003 2004 جی دما هینا نو اک پارتی ببو دستلات اف گوتو بیش هاتن کرن مثلا دستوره که نو یان جی سرراست کرنا دستوره هاته کرن نها د سالا 2021 ده جاره کدن همان مجار د کور روجبه دما کو اک پارتی او قاسی بهز بو گوهرتنن کو نکرن مثلا چما نها بکه evet yani راست یعنی yılında AK ده سال 2007 ده AKP ده قناغه که هری به هزیا خود بو یعنی پاکیجه که یا سیویل آماده کرد کمیسیون کات پیکانین که اجی تیده بوم لی ده وی قناغه ده رژیم وسایت عسکری که هبون لبرمان گفین که هبون AKP نچار ما که پنگاوان پاش و بیوجه وی دمی تشتا که محاول دا چه بکن دستوره که بنگهین یا نو بقاسی که دهاتا کرن دموکراسی و آزادی برفره دکر یعنی دستلات سیویل بهز دکر حاول دکر و بهز بکر دستوره که بنگهین یا سیویل بو لین نها تشتا که تخازن بکن تشتا که هری زیده تی دیتن او احتمالا که هیا سر و کمار نها و دستلات نها دبن گواشه که مزن دانه یعنی بار جواکی بار سیاسی بار آبوری ده پرسکرک مازن بونه کریزه که یه جبو کوه کریزه چاره سر بکنده و خالده هنه که به اراده ای هیا bir çaba söz konusu یعنی چه حولک نای دیتن ایدی جبو کو بله. وانا چاره سر بکن هیزه کی وانجی نه اراده وان هیا نه حولکی وانجی هیا نه جبو کو به پرسکرکی به کریزه در باس بکن یعنی ده سال 2020 که سر و کمار نها نکاره به بجارتن کم زیده دیار باش بو کوی پرسکرکی در باس بکن ده سال 2020 ده هری راحت کو بکار من سر و کمار هل بجیرن لخازم و دستورا بنگهین و سال ده بکن کو ده گر یکم ده کی دنگ زیده بینا ببه سر و کمار دخوازم فرمولا کی تیده پیک بینن و گوهرت نچه بکن راستی ده جی ده سال 2007 ده خواستن که دموکراسی برفره بکن لنها بری واجی اراده که وی هیا دستور کی بری دکتور و واجی دخواست بحثا نماده وی که بکن کرکو یک ج اگران دبکو مثلا داوی آنینا لهف پیمانی لگل مهپه به مهپه ایدی جبر کو نما بکری اک پارتیه ته اگر مهپه نمیند وی هف پیمانی ده بدیتنا ته وی اک پارتی لگل کی جام پارتیه بخوازه ببه شریک şayet hani MHP ile hani MHP'ye sunmuş olduğu bu teklif MHP tarafından reddedilir. Tabii yeni anayasa değişikliğinin ya da yeni anayasanın içeriğinin ne olduğunu bilmiyoruz. bahçeli naha daxuyani daye goti Naha- em piştkiriya ve daxuyaniya ser و komar راستی dikin ام نقصان کاری دستورا که بنگهین و پرانی بیا کنن بله. لتشتا کو امته بفکرم به به آمانجه او پیوندین وان کو لگل مه پیانا رکفت نبی که هنه جبو کو خازم بدوی بین راست مه بله یعنی اگر بدیل به هبا به دمه Seslendirmiş olduğu او پارلم تشتا کو اپوزیسیون دخواست بو بانگوزیش بود که جبو بیز کردن سیستم پارلمانتوری دکاره بکه لین ها اپوزیسیون حال بسته بید دوی باره ده داخوازی به چنه به لعالی دستلات و پشتگیری و بیکرن یا نه و دمه دکارن گوهرتنه که ده دستورا بنگهین ده بکن او ده برجواندی آک پارتی ده جیج برکو konjonktürde mevcut او پیکاتایا کنه ها هیا AKP هیجی پارتیه که که هری بله. زیده دنگام بدستینه نها اگر سیستم پارلمانتری یا بهیزی اگر قبول بکه یعنی اگر اپوزیسیون سرکی وانا قبول بکن و لسری لحف بکن سیستم پارلمانتوی بپجراندن و دمه اوجی اگر نبده سلا دارجی دبکو وکه پارتی هری مزنه اپوزیسیونی پیگه خواه بپارزه
دوی باره ده جبو آکپیجی gelekî spas Profesör Doktor Fazıl Hüsnü Erdem